Valante ko yazindutse uri mu biki? Jado urabona ntari mu turimo man. Turimo twa vacances urabona tumereye nabi ndi gukoropa. Mu mavakanse cyangwa se ibiruhuko abanyeshuri benshi bataha bashaka kuryama, gukoresha amatelefone yabo, imbuga nkoranyambaga, kureba amafilme n'ibindi byinshi bitandukanye. Byarenzaho bakaba basohoka bagatembera ahantu henshi hatandukanye. Gusa ibyo si byo bigira ikiruhuko gusa. Umunyeshuri utashye akageze mu rugo asanze ababyeyi yagakwiye kugira ikindi abafasha. Usibye kureba amateleviziyo gusa, ashobora kuramukira mu turimo, ashobora kugira ibitabo asoma, ashobora gukora ama research atandukanye. Izo mbuga nkoranyambaga nazo ni nziza zikagira umwanya wazo, akaba yakumva amakuru, akaba yagira byinshi amenya bitandukanye. Si byiza rero yuko umunyeshuri ugeze mu rugo abo kuryama gusa, abo wa televiziyo gusa n'amatelefone, abo gusohoka n'ibindi byinshi dukora bigiye bitandukanye twirirwamo mu biruhuko. Koresha ibiruhuko byawe neza, ugira ubwenge butandukanye wiyungura, ugira amakuru menshi umenya kandi ufashe nabo mu rugo bakugirireho umugisha. Si byiza rero kuba mu rugo nta muri gukora, ntacyo uri gufasha abo mu bana. Kanguka tujyane from conflict to connection, come and bridge the gap.